koi wela pa pauchida busi othok na phajadre district consumer dispute redressal commission ki casing member hap tribo fawo yeithok na re haidani yauri Manipur lenga ki district consumer dispute redressal commission ahungi member sing hap the badagi shalak sare haidana yauri lana sina maram morakanda miyam ki aduki matik semilon da choba awaba mayang na duna leirabani nomada changdaba yadraba kogi polam sing hai badare pusalakatab nation highway sing thingbana maram morakanda aduki matik mamal tangnasu phangba lamdam ama oiduna leirabani masida waraba miyam sina koina phangliba polam sing si mamal tangkhali natraga masi quality handai habna chingba wakatpham adushu amuk akogi mari leina ba makogi staff sing haptabana maram morakanda koi casing hai batare member haptu babu yeithona re habi wafam ama lakpasina Manipur gi miyam asigi wakat pham hai batare kamaina yengba yai tamo masi mata tentang thambiro tamo matamdi leisaltram akoi de masi adum toina thangla wafam amani adu ko mapalam da koi gi moi mandi daga koi ngasi gi magi stock yu rate koi tilau nasi one sanam si one alu si one kai tawga si leitam ne duga koi gi consumer forum da ka wakale go pot mayam sin se koi da senga leba si nung si ba leba si kaning ba miyo ngakane na khali adu moi gi smina member masing wat gi si tawga ga is it's a weakness of the government my matam government the weakness ni masuma pot yam na pasana wasi walam dan thamma mathau tai member sing se aduga makoi na paikani business mayam sing matung na makoi gi diocese matung na katukan tol mayam sing tomna tawle ko kangu sing to bunga mo do ne tanjani adana simba mayam sum tawhon la ibuduna maram mo kan da hai tare koi se dum ekoi ngasi di karbar wala sing aduga karbar wala manba karbar to manba karbar to sa ba kangu mayam hai tare aduga madugi katukan to mayam sum thola kan ko sira se dum ko se इसके मतलब तो बाप का kaiba लोग वो चट्टा बानी करे ममा हाई से वो पोत ना अदन कुछ का सी तो वो मैं आम मुझे मशीन थोड़ा पोत ना अवाब क्या मैं उन लोग लवी अदन मशीन वो पोत में आम सीधी अतः ना उसी लाइव लेगा वो पाइबी रेसिंग मसु अथु वो मतलब दा मशीन पोसे लोशन भी रखा दा कंज्यूमर की अदुगा मियांग की वो ना खल्ला कांदा मशीन एफएस से मशीन सेंगरी बा कंज्यूमर एफएस में जिसे पोत सेंगरी बा अवाब में आम मधुकी पोत सब साल मतिक चाना मागे मेन पोल थंबी रगदी कोई शुआइदा कुसीदा सीधा तुकान तौरगांदा कोई मियाम की कने इकोनॉमी दा अदुगा मियाम की चखाव दा मदुगी पुक्सेट थांग सिंबदो तो यो पोट मैम सिंचु हदरकनी अदन मसीगी पोसिदा विटनेस होना सुम यामना मपांगन सोमना मदु वनलगा नतगा थमगा लगी तारगदी कोना दम सिन पुलाव लावबा फायदा कनोदा कंज्यूमर सिंग पेन मैम लावबा अदगी स्वाइदा अतई तौंग तौबो कुसीगा सी तौबो करना दम तौरगा येंगा लगे फिन दम लाइबसे दम फोकनी ना इस माइंड टेंट